kwendakalani ngama-tavern because ama-tavern nawo the way agcwala ngakhona lawa namhlanje it's not normal. Yes, mawukhuluma nge-tavern ukhuluma ngento leba nato lethwalo nayo. Yes, lapha nje sinaso sithwalo naso sisibita ngaleli gama le-tavern ukuthi ngiloma tavern. Yes. Okay. Lesithwalo leso naso sisodwa nje siyayenda umehluko emntwini onebhizinisi ye-tavern. Ngani ngobe ngiso lesithwalo lesihlala sikhuluma ngaso ukuthi senda lo muntu esuka ekhaya asevele omini afuna kunatha tshwala uyabona lo mathaveni akanenzaba ukuthi le mali ye-rent lo mathaveni akanenzaba ukuthi le mali yashayilokhi sidonke kunemali landlini iya ethaveni. So le ndoda niyayifaka nayo yifaka kanjani? Ifakwa ntokodela ngiwo sisi ngiloma thaveni ita nami umntwana ngino instructor sive ngawo ukuthi wena bongajabula kulenzawo yakho kube busy kanjani kwendekene. Iphindze futhi ayifike beguthi khona igadze ukuthi bantu bangabulalani emathaveni lamanengi kuyafiwa. So senda show ukuthi le ndoda iya protector leyo nzawo ukuthi kungabi nenkinga yegazi elichithekayo emsebenzini kusasetshenzwa. Yes. So le ndoda wena ufika uyishiya uhamba. Ngishiya ngifela ngisonke yakhelwa indlu ngaphandle. Yakhelwa indlu ngaphandle. Idansa kanye nabo kunje ayibonakala uyabona. Iyo phela yakhe ivibe. Okay, ujive kumnandi izulana. Iyo phela yenza ukuthi nogula ngamadolo eve ngakusasa ukuthi hayi khona ngidanse kakhulu ngayizolo. Sure. Ile ndoda.